Kaseng Khasi Students Union KSU Mountain Road Circle hadin bakaladap ban aipor Shibanai ya ke MRB hariang do ban penpai ya ke pisah ki patba bala syusyaot ha ke kerteng jang ke insurance nakaliang jang ke KSU kalalit khang talano ya ketiga bank namar kejing ban penpai ya ke pisah ki patba. Presiden Kaseng KSU Mountain Road Circle Usamla Ulysses Rintong habai krench kilat pathai khubor uloong ba Shibanai minchwa Kaseng kalayok pediangi kejing ujor na kipatba halor kejing syaot kepisa jangki Kaseng kalalit banyak kenduk ru ya regional manager banyak kren halor ketika benta ha kaba regional manager ula kularu ban penpai ya kepisa hapo Shibanai. Henry uloong bahaduk kini kipor kisngi kabang ka klem la ban penpai kepisa kipatba bala syaot kumta emban si ban nakaliang jang Kaseng kahap ban shim dengan igasin jam kata ban khang talano ketiga bank bat Kaseng ke kerpat ikipat bak ban yai syak shipor haduk bagi kendrum kendram ken bet bat ya renti kenang ban penduk jat iki kam thok kam syukor. Yang jongka KSU Mountain Road Circle mentang sengi ke kapratrik netum nila yo ban khang ya kami kalian roban yang no branch but kum kejing perkenal but kadau ke penong ini balai ni haban khang ya teka bang kelong namar ka jing syaot yang di pisah jo kirupat ba ha kerteng jo life insurance. But hadin ba nila yo complain nila yo bani kundu yo regional manager hangte hapo no story ba nakaliang junguru ulah dem kubur ba oi kadon sisa kejing syawat ya ka pisah neki account jo kiru ba ba ulah kularu sangi ki no ilam jong seng ba adripan ya ka pisah hapo Shibanai ndre hadu menta beni nakaliang jong babang kampat telefon dai ro tak nongre ba Kaseng kampan se ba hapan shim dan ini kesenjam. Pada hujung por ni buru kejing maham ya ka megalia rural bank ba kadewan refund yang bisa hati akaun jokir empat ba lam punta nagal yang jongseng ni haban simpat dikiwai ba isejam ki bakam tengah susu nagal yang jongseng ni buru kejing tepat ya kiri empat ba bakin yasha ba ya trai rekat kenang ba nila ban pendujat ya kum kini ki skam ni kam snim ti ba wanja po kadong time jongi.